Hatakirenga jaire ho tariki ni 28 mweri wa 11 mwaka wa 2022 na gitio kinene ngai kunyita ugeni metha-ini twa mohoro niguo ngumenyithie maundu o ta uria matinda makigariura guku ni kwa Muthingi TV muthenya wa umuthi na kuria kigomano gia gwetha thayu na kigomano kiria kiratongorio ni uria wari president wa hau gabere Uhuru Muigai wa Kenyatta manyitanire hamwe na president uria ukiriho William Samoei Ruto itemini ria gutongoria kigomano gia gwetha thayu nayo kana nake uria wari governor wa county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko gutigirira ati kana guteithiriria family ithatu na iria endwa ao makwirire bururi-ini wa Saudi Arabia itemini ria gutigirira meri yao ni akinyio guku bururi-ini no ithina mbere na kwanithia na thio kuri muno Facebook ni TV page ni akwa data mundu kiube ni Kariuki wa Nduati jetekeria ngomenyithie maria mari ku thiini ria iri kwa mohoro guku ni kwa Muthingi TV ni kihumo gia gutherema mohoro-ini maitu ma hwaini. Tukiajiriria mohoro maitu ni ati president muhuruku wera Uhuru Muigai wa Kenyatta ni atongoretie kigomano ya gwetha thayu guku bururi-ini na kana gwetha thayu bururi-ini wa Congo kigomano kiria gitafanirio mucini munene wa Kenya guku Nairobi akiaria kigomano-ini giki President William Samoei Ruto ni eranire ati we na thirikari yake ni meguteithiriria hari indo ciothe na iria irabatarania itamini ria gutigirira ati thayu no washoka bururi-ini wa Congo. Kigomano giki gitafanirio mukawa-ini wa Safari Park guku ni county-ini ya Nairobi na mwandiki witu ugwitwo ti Waitherero wa Njoroge no uratwanjiriria mohoro maitu ma Muthingi hwaini. Riria President William Ruto anegerirwo matamu ma wathani ni acokire kwamura Uhuru Kenyatta arita mutongoria wa kigomano gia gwetha thayu. Umuthi kigomano giki gikihanika mucii munene wa Kenya Nairobi, Ruto ni aniriirie ati we na thirikari yake ni egutigirira thayu ni wagacirithio na ikiro ciothe bururi-ini wa Congo. My government assures you, Your Excellency, and the people of the Democratic Republic of Congo, as well as the entire East African region and Africa at large, of Kenya's unwavering support and of our determination to stay this course together until the job is done. Ruto ni augite wagi wa thayu ni ucungiriirie kugwa gwa ikiro ngurani cia wonjoria. Thina uria augite twita andu a gitaru kia Afrika ya irathiro no muhaka twethe kihonia kia undu uyu. Inescapable die of geography ties us together in the East Africa like Siamese twins. So long as DRC knows no peace, prospects for prosperity for the rest of EAC and Africa will remain dim and reversible. President Ruto ni acokeirie Uhuru ngatho guku akimutugiria ni makinya maria akinyukitie ma gutigirira thayu no wakinyanira. It is important that we also appreciate with gratitude the role played by His Excellency Uhuru Kenyatta as he continues to play the role as chief facilitator of the Nairobi process. Mr. President, I salute your credentials as you champion peace in our region, and in particular with regards to the inter-Congolese consultative framework. Ni augite ati ari na mwihoko na Uhuru wa ati ni egutigirira thayu ni wacokereria bururi-ini ucio. We wish to know that my predecessor, President Uhuru Kenyatta here, and myself were on different sides of the political contest 2 months ago. And the competition was stiff. But after the election, I met His Excellency the President
I looked at him in the eye and I told him, Mr. President, you have started a very important process in EAC. I would want you to continue that process. And he told me he was ready to do it. Kigomano giki gitafanirio mukawa-ini wa Safari Park goko ni kaunti ya Nairobi, atongoria a mabũrũri ngũrani magikinyia kigomano-ini giki. Nawaambia sana hata vile tuliongea wakati tulikuwa Kinshasa. Na fadha unakumbuka ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine. Itatokana kwenu nyinyi wenyewe. Nyinyi wenyewe mkubali ya kwamba nchi ni yenu na mnaitakia amani, na mnataka sasa majembe, vyombo vya kujenga manyumba, muweze kuhakikisha ya kwamba utajiri wa Kongo ni wa kuwasaidia, sio wa kumwaga damu zenu. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, njĩtagwo Waitherero wa Njoroge. Thengio muno mundu gwitwo Waitherero wa Njoroge, na tugakihoka ati mihang'o ino iratabanio ni President Mũhuro kwira mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni gukorwo igikinyanira kuna ati ni undu akoretwo agitana na njira muno kana na njira nene muno ya gutigirira ati mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro na maria makoretwo na ngui itiganite ni makorwo magicokereria thayo. Kihunduka kungi ni ati nacio igeranio cia gĩbũrũri cia kĩrathi gĩa kanana oro hamwe na grade 6 ni ihurirwo shafi guothe bũrũri-inĩ muthenya wa ũmũthĩ, na kuria makiria ma arutwo milioni 2.5 matanyitwo gukorwo magikarira igeranio icio oro hamwe na aria a KCSE kana aria a form 4 na reme uko magika kigeranio gĩa KCSE. Ona gukiri ugu nake county commissioner wa county ya Ebunoria uwikaine ta Stephen Kihara eranĩire ati gutire murutwo ona umwe gukorwo akiinuka ni wagi wa irio kana guthenio ni ng'aragu hindi ya kigeranio, kuona ati irio ciothe ni ikoretwo iheanĩtwo county-inĩ iyo guku nakuo county-inĩ ya Garissa. Maratathi ma ithu kana maratathi maya ma igeranio makinyire kana manyagirio county-inĩ iyo kugerera ndege muthemba wa helicopter. Undu gwitwo Mwangi wa Murugi niwe wina riboti makiria. Ni mĩhang'o-inĩ ya ũnyagia wa maratathi ma igeranio cia kĩbũrũri cia kĩrathi gĩa kanana na kĩa grade ya 6 iria ciambĩrĩirio ũmũthĩ, arutwo makĩria ma milioni 2.5 makĩandĩkithio gũikarĩra kĩgerio gĩkĩ guothe bũrũri-inĩ. Agĩtongoria mĩhang'o ĩno kaunti-inĩ ya Mombasa, Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ ĩharĩirie kũigana gũtigĩrĩra mĩhang'o ĩno nĩ yathiĩ na mbere hatarĩ mũhĩnga o wothe. Thank you very much. Today, the 28th of November 2022, we are starting the national exams, KCPE and KIPSEA in Theory country. We also started the Form 4 exam last week. We have made the necessary preparation. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers. So our security personnel, because each and every center, we have 2 security personnel who are also providing security to each and every center within the country. County ya Embu mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio nĩ County Commissioner wa gũkũ nĩwe Stephen Kihara, ũrĩa augĩte atĩ gũtirĩ mũrutwo ũkwaga gũikarĩra kĩgerio gĩkĩ kumana na thĩna wa ng'aragu ũrĩa ũragomeire icigo itiganĩte gũkũ County ya Embu. We did what we are calling the mapping out ya zile shule zote ambazo zinaweza kuwa na shida ya chakula, na tumekuwa na wafadhili ambao wamekuwa wamejitokeza wanasaidia. Na kwa kaunti ya Garissa ndege ikihũthĩrwo kũnyagia igeranio ici kumana na thĩna wa bara iria itaragereka kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura. Akĩaria hĩndĩ ya ũhingũri wa container cia igeranio ici, Commissioner wa kaunti ĩno Boaz Cherotis nĩ augĩte atĩ ndege ici nĩ cikũhũthĩrwo gũtwara igeranio kinya icigo-inĩ iria irĩ na ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri. And therefore we have made arrangements to ensure that all centers are secured. And that's why we have the members of the County Security Committee here. The County Police Commander is here. He has briefed his officers. We are going to use choppers in areas where getting access is a challenge because of the rains and other security challenges. So we will ensure that examinations reaches all centers on time. County ya Naikuru maũndũ no ta maya
kuria kamishna wa kaunti ino athingatite arugamiriri a igeranio kwiyeherania na ciiko o ciothe cia uici wa igeranio ici, agititirithia ati honge cia ugitiri iri cemba guthatia matanya o mothe ma guthararia mihango ino ya igeranio. Want to confirm that the day one of this big exercise has started very well. We have officially opened the container. We have cautioned all the head teachers that it's good for them to ensure that the exams are done in a smooth way. Handu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Mwangi wa Murugi. Thegio muno mundu gwitwo ti Mwangi wa Murugi, ririkana ati kana ne thia na mbere na ukwira ati mohoro maya uramamukira na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission turage kumemerekeria kuma guku mwena wa Lavington county-ini ya Nairobi, na tugithie ni mbere kana turu report ni one ati arutwo 248 kana akirathi ya primary ro hamwe na secondary kuma county-ini ya Narok na aria mohete down na matina tiguo na thutha kuona ati kana ta uria Isaac Masinde na uria ni county commissioner wa county ya Narok aratariria ni ati marita thirikari ni marire mitaratara ya gutigirira ati arire tuothe na aria mohete da na aria ni 248 onao ni marugamirerwo wega itemini ria gukorwo magika igeranio ici. Reke twamukire report iyo. Arutwo 248 kuma county-ini ya Narok maraikarira igeranio ciao mohete da. Riri igeranio ici hurirwo cabi guothe bururi-ini umuthi maratathi county-ini ya Narok magikinyio mbere ya thaa 12 cia rucini. Kuna 248 candidates ambao wanafanya mtihani wakiwa na hiyo hali ya ujauzito, na hawa wasichana tumehakikisha kwamba tumewapangia vilivyo ili waweze kufanya mtihani in a conducive environment. Kuringana na county commissioner wa Narok Isaac Masinde, ni atariria ati thirikari ni rikitie gwikirira mitaratara mikinyaniru ya gutigirira arutwo aya ni mathaitirwo magika igeranio ciao. Tunauliza center managers na supervisors, in case maybe moja akiingia katika lepa ataweza kusaidiwa. Pia tumeweka ambulance iko tayari in case there is an emergency, ni kupika simu tu ili waweze kuhutumiwa. Aretio umuthi rucini hindi ya kurekereria maratathi ma kigeranio na kuria augite ati ugitiri county-ini ya Narok ni ugacirithitio na njira ya kuigana. Tumepanga security ya kutosha, hakuna exam ambaye itaondoka hapa kwa hii container bila kuwa na askari, na pia tumeagiza askari wetu pamoja na center managers wahakikishe kwamba mtihani ikitoka hapa iende mpaka kwa examination center na wahakikishe kwamba hiyo mtihani isiibiwe. Isaac ni arutire a Kenya mukana wa kuonekana iceceni-ini iria igeranio icirathi na mbere na aria mekunyitikana matikuhota kwirisha watho. Wala ambao wamekubaliwa kuwa huko ni center managers na deputy wake, na pia askari wala ambao wamepeleka huo mtihani na invigilators na supervisors. Any other person watakiwa kuwa kwa shule. Makiria marutwo 33,000 nio maraikarira kigeranio gia KCPE county-ini ya Narok, guku nao arutwo makiria ma 36,000 magikarira kigeranio kiao gia KPSEA umuthi. Tuko na candidates 33,970 for KCPE na pia for KEPSHA. For KIPSEA tuko na 36,782 candidates. Handu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Kariuki wa Nduati. Kuma guku kwa Muthingi TV na family of the KM Lookup Media tugakiendithiria arutwo othe a kirathi gia grade 6 kirathi gia 8 oro hamwe na aria maraika kiranio gia KCSE mumerera mega hari igeranio ciao. Thikiriria riboti haha ya kihana iria igukorwo kana iria ihaririirio ni mwandiki witu wikaine Roringita Mwangi wa Murugi. Ciiko cia Akenya kuherithio na kana guthi na mbere na kuherithikira mabururi-ini ma Kiarabu no ithiete na mbere na gwakiriria
na makiria gutuika kironda hari family nyingi na iria itigagwo ikinyamarika hari gucokia ende ao mari muoyo kana angi makwite. Maya mokite kana gikugisha ikuhini kia family ithatu kuma guku bururi-ini kuhoya uteithio niguo mamukire kana guteithiririo kwamukira miri ya ciana ciao. Ni uria wari governor wa county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko rungu rwa mutaratara kana rungu rwa ruhonge ruikaine ta Sonko Rescue Team na uria thiete kana no uria uteithiriria family ici hari kurehe miri ya ciana ici ciao kuma bururi-ini wa Saudi Arabia. Minyamaro na mitangiko bururi-ini wa Saudi Arabia ti kindu kigeni kuona ati aingi haria mathiaga gwetha uboco bururi-ini ucio angi macokaga mari na maruru na matukoya na ta umuthi aria mathiete gwetha uboco kiria family ciao ciamukirire ni miri ya ciana ciao mathie magathike. Mwangi wa Murugi aratari. Family ithatu iri na gitumi gia gukunguia thutha wa kwamukira uteithio wa kurehe miri ya endu ao aria marakwamite bururi-ini wa Saudi Arabia kugerera gikundi gia Sonko Rescue Team. Miri ya atatu aya ikinyite guku bururi-ini umuthi kuria yamukiritwo ni family ici kiharo-ini kia JKIA. Family ici ikioneka kugathiriria uteithio uyu. Kwa majina naitwa William Kea Mwanyai kutoka Mtwapa. Aliyelala ni ndugu yangu wa mwisho. Tulihangaika, aliaga dadangu tarehe 29 mwezi wa 10. Tulihangaika huku na huku, lakini sasa tukampata msaidizi akatusaidia. Kwa majina anaitwa Mike Sonko. Makiaria na andiki a mohoro amwe a family ici kuma Machakos ni matariirie uria marari na ihinda itu ria gwetha mbeca cia kurehe mwendo wao uria watungirio minyamaro ni mumwandiki bururi-ini wa Saudi Arabia kuria athiete gwetha umatho. Naitwa Mweni, ni kazini ya Masi, na Masi Sakim alienda Saudi Arabia last year kufanya kazi. Ako na mtoto hapa mwenye ameacha akaaga dunia, na vile aliaga dunia kama familia tukafikiwa na ujumbe Masi ameaga, na kama familia tukakaa chini tukaongea, tukaanza kufikiria vile tutaleta mwili wa Masi Kenya. Lakini kama familia tukajaribu kuchanga na tukalemewa. Vile tulilemewa na kuchanga pesa za kuleta mwili wa Masi, tuliweza kuapproach Mheshimiwa Mike Sonko. Oho, family ici ni ihoete thirikari kumateithia kuona kihoto kia endwa aria matungirio mitangiko ni amandiki. Riu magiikiarite na kuri thirikari guthundura mieke ya mawira kuri mbeu njithi niguo kumateithura hari guthiaga mabururi ma kiarabu gwetha wandanduku. Bado hatujapata haki ya mtoto wetu, lakini tulijulishwa kwamba mwenye ameua Masi Sheila ni mwana Kenya mwenzake na ako kwa mikono ya serikali ya Saudi Arabia. Kwa hivyo kama familia tungeliomba, kwa niaba ya familia tungeliomba Masi apate haki yake. Handu-ini ha Muthingi TV ria kwa ni Mwangi wa Murugi. Koriema runirwo runene kuri family ici ithatu kuona ati ciana ciao ciumire guku bururi-ini itemine ria guthi gwetha uboco. No kiria family icio ciatungana kana itunganie nacio muthenya wa umuthi ni miri ya ciana ciao na aria magakikuireire kuria bururi-ini wa Saudi Arabia. Tukiuge atia kwa icokeria gatho governor kana uria wari governor wa county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko rohamwe na ruhonge rwa Sonko Rescue Team na ruria rugiteithiririe gucokia miri ya atatu acio guku bururi-ini. Gukinyagia hau ndirio nondu ungi ndigetie otiga ukwendithĩria hwaini mwega na ngagitambura andu aria tukiuma nao kuria mwena wa Facebook na aria magikorwo makirumanira hamwe na ithu kuria mwena wa Facebook. Njitikiria na gitio kinene ngoro gitambura mundu ugwitwo ti Peter Kigumo wa Gashosho ro hamwe na mundu ugwitwo ti Mwangi Paris Great Work Bulletin eigana kwa igana. Thengio muno mundu ugwitwo ti Mwangi Paris na nidamukira ndumiriri yako nawe asante sana. Inyuothe mwakorwo makirorera mohoro maitu ma Muthingi hwaini kamucokeria ngatho. Muthenya wa rucio nitucoga kana nitucemanio ro haha mitambo-ini ya Muthingi TV uko tukiugaga ni kihumo gia gutherema. Kaingi neguririkanagia ati ni wega we ndukanamena mundu ni undu wa thina
na thina nduturagwo na thina ndukirimiri igero ciurwa mundu rukire moko-ini ma Ngai koguo ni wega kuririkania ni wega gwikaraga ugikaga wega tondu na mundu ucio urekira wega angiaga gukuririkana ni kuri Ngai matuire na ni arihaga wega na wona weka wega toy wakika ukinyeria hau utiri ndoingi ingigutigana guo tiga kwendithĩria thayo wa Ngai ni tucemanie muthenya wa rucio metha-ini ya mohoro tugithi na mbere kana ngithi na mbere na kumenyithia utauri bũrũri wa Kenya oro hamwe na nja wa itoka cia bũrũri wa Kenya maundu magakorwo makirimutha ngakwendithĩria utuku mwega guku ni kwa Muthingi TV ria kwandicĩtie no indi wa njita Kariuki wa Nduati ni ngukorwo gitika utuku mwega. The Healing Jesus campaign is coming to Kenya. Join evangelist Dag Heward-Mills as he preaches the gospel of salvation with miracles, signs and wonders. The campaign will be held in 2 towns, Tika on the 29th of November to the 1st of December and Nyeri from the 2nd to 4th of December at 4 p.m. each night. There will also be a dynamic gathering for pastors dubbed Identifying Dangerous Enemies Conference during the mornings of the Tika campaign from the 29th of November to the 1st of December. In addition, there will be a pastors conference on the 3rd of December, which is the second day of the Nyeri campaign. For more information and registration, please call the numbers on the screen. +254 792 123 789 or +254 724 049 619. You can also visit the website ideckenya.org. Kenya will never be the same again after this encounter with the Anointed and His anointing through the Healing Jesus campaign. We will see you. Tuko hapa maeneo ya Kampi Nyasi, sehemu inaitwa Barwesa, county inajulikana kama Baringo, na hapa ni Blessing Child Care Center. Tulikuja hapa mwaka uliopita, tukaona jinsi watoto wanavolala katika bweni. Tukasema we are gonna be back. Leo tumeleta chakula ya watoto, ile sanitary towels kwa wasichana wetu, lakini pia tumekuja na hundi. Wacha tuone vile wata react tukiwapatia a check of 200,000 Kenya shillings. Hawana habari, njoo cheki. Nasikia kufurahi sana. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Loto. Sasa natangaza ya kwamba within 10 days tunaishi nyumba mzuri ambaye leo tumechengewa na Loto Kenya. Kongoi. Kongoi. Yote ni kwa hisani ya Loto Foundation. All this is possible because you are with us. All this is possible because you are playing Lotto. Kwagia mairia o muthenya nyitanira na izue mohoro-ini mathuthurie mathorime na makinyaniru kuma kaunti ciothe 47 guku bururi-ini oro hamwe na nja ya bururi, tukimumenyithia ciegie uteti. Congratulations on your election. Urimi, biashara, mathako na mangĩ maingĩ. Nyitanira na niĩ Wangari wa Njoroge na niĩ Kariuki wa Nduati, tugikumenyithia maria marakunuka mohoro-ini ma Muthingi TV, kihumo ya gutherema. Twemenyire twina thina mwingi muno, thina ungiahutirio na moko. Uria wa bahatikaga kurara nyumba araraga itara. Ringi ugekorwo thiurukiirio ni nyoka maguru, no hau niho twambiririe kuona Ngai. Uhoro wa githomo no akiremire tondu nwana muraikingatwo muthenya. Ona we hitha uthie ringi mwarimu atarakuona kirathi no ari kumenya na kuingate na akahurwo muno. Ni ndirikana kuri mwarimu wanyu nite nginya guoko. He mutumia ndathire ngikora Burotingi akindwara kanitha
kithingi kihonoka na ngĩambĩrĩria gũtungata kanitha-inĩ. Gũgĩtuĩka nĩ hoyaga ngoma, andũ arĩa marakua kanitha nĩ wa Vivian, mũndũ ũrekĩka ũndũ o wothe nĩ wa Vivian. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wanditũhĩire mũno nginya ngĩamba kuona ta gũtarĩ Ngai. Ngai anjĩrire hihi ndirĩ wa maheni na ũrĩa njaragia nĩguo na nĩ hingagia. Maũndũ marĩa ũragerera ti ma gũkũnina no nĩ ma gũgũtwara hau hangĩ. Welcome, you're watching Look Up TV. On this show where we invite masters, captains of industry. It's all about working in teams. Customers are happy, it's a good month, the markets are good. I mean, those are very exciting moments. Ladies and gentlemen who tell us where and how to find money and put money in our pockets and how to go about doing business in the best possible way. For me, I'm not serving myself, I'm serving community.